Nijang Karbianglong lakha isi dual amla constituency kaporlo wathat langso Ponja ME school pathu aklamalong chiti nipaing korapli arni Ponja sport club atum pen patir piponji hockey academy kangpupon hockey game lake India along aman kedo national game pu matha pen Nijang Karbianglong kasa hockey academy kangpu lapen kapathu kibipon Ponja ahawar along setame ke ongdung klimsomaratum hockey game kapathu thek atum kedo ajok Ponja Sport Club amai pu nikonjo inti kathar ahin pen patir piponji Ponja ahawar rong trok arat klim somar tumapan hockey academy kang pu lapen kapathu ki bipon lapen hockey academy lake ladak Ponja ahawar along henlo ki bicheng pusi pherangke thengno pachini pon labangso hockey academy kapathu pon along ke ja ponji mate coach abang pu lake horikanta terona hin pensi labangso hockey academy kapathu japon po Watat lang sopen Sukur Singh Hanse Hamren Birta Ponja Wapathar Ponja Sports Club ahin pen kapatir pon mate na baso hockey academy kangku bolang pangalam tibang lo nile tula sports club pen si committee hini jai sibera members inside lo hockey na mini tunda Ponja Wapathar area pen mane hockey players hockey Dopik wifi samili tum hanugong district team mate kapeka team si pati nang re ramili players ke dak side anong do ke bang district mate bang team si anong dorong players ke dak penong nei lo la pen dak players side apote jeni sini tum tami mathalo litum mosumar phan mate litum khai phan mate dak karbiang long litum hockey players phan future ke sports na benda scope do ni tum matha jeni sini tum na baso academy mate ku balang Natural lagi dua ekor, lagi state player, district player, state player, international. Game masih lagi national game bina, lagi national game langsung kami chance dulu tu sini tu mata pun lagi. Ini langsung so, Ponja ME school lah pun langsung kita long hockey academy kan pun pada lo. Langsung so hockey academy lah ke nandak lah Ponja long ongdung. Hari so jangkau malang pun celang sih punya. Ki kepatuan ni jahang. Aku itu malang berjalan ke sini, kalau hoki itu macam tu pun, masih alang itu lo bangsu tangku bang ke, siapa mesin lo, kalau yang orang paham si mesin ada kalau ke sini, dia dah mampu. Kalau bangsu hoki hin sedang itu kalau yang orang ansur je pacing tu pun di mana alang itu mana yang itu tak ini cepat lang lo, masih alang itu pilih bangsu hoki kita ni tangku pun tu bangsu mesin yang teklo ke sini, ada. Tapi bangsu hoki kita ni tangku pun bangsu akademi lo, presiden sekretari itu masih kami ini himpan. Juru Pau. Kedamtang citi nipai ingkor ke Tom Arni lakha krenar ke Lumbajong constituency kaparlo kang arong along kang village managing committee pen Karbianglong along airport ki biji aputak rat amai pi kapadopon Karbianglong arlota isi pen isi hedung kacing turarson nang lebom tanglo lason si 4 line atowar pen chenglong ONGC solar project Assam mala towar la pen non airport sitame sai ke klem kapang chengji apan jingki chitan pon bomlo lapuson apor hut penang an asai ke klem pon along long le phelang ke kondun atum dok piklo la pen penang an along le ke kondun vek atum long le atangka kachelong dunde atum tami dok piklang Lasi non airport along abangke long leke kondun vek ahem tu na tumapan compensation pi vek nang jipusi non pen ke hang patupon. Herangke atheng no bidisar direnteron pen kapachini pon atengke non chiti acheklo angbong airport authority pen airport asai ke claim kapang cheng jiapan long e sompon po pusi ningje pon. Lasi laso aprang Karbianglong Thomas Council ke Japon ke thikiding atung kang arong apan nang chingki nangji pusi kang village managing committee bidisar direnteron pen ningje pon thu labangso amai along bidisar Niharson Sangma bidisar Anil Kanta Honglosa bidisar Mohon Kathar lapen song trok pen P Dili KSA inglong po abarim bijoy setame chetongdun Lapen bang suri isi sose armotung cetong dunsi my RDP dunsi mesen pen pajut pon. Public meeting itu penangkok. Oh. Pini nila tum lah public meeting. Mate kangara rong long sorar mai pi bangke
kedang tang ni litum la go sa ciklu tarik ingkora hiniar ni litum foundation day 11 foundation day nitum bipon lo talon pon lo bangso pinon pini September 23 lo ciklu jonang bong dak esonsoni alam the development adu esonsoni alam the naik lang do si bangso kangararong along non airport ke bang ba airfield ke kadoji laso putha ka bang isi lam kiminang ke ledo laso nitum ke long bang ke lalo non la by September ang bong dak foundation nang let pupusi ni letum airport authority ahin pen bang nitum assource pen itu mana pacini lo lasila bang jongsi non September ang bong jongsi dak foundation nang let pu pulu tangte kenang sot bang ke lalo council authority tu mahin apen dak bang si radapan isonsoni alam the bang ke cengwai rapsar doek nang ji pusini letumi dak rong rat pen badak komiti hin pen bang ke council authority tuman choning rilo laso lokot dak nil tumta right cicini pena kaposi nil tumta laso lungle phelang ponder lo pulo tangte laso free and transparency laso compensation apu thak bangso rehabilitation apu thak resettlement apu thak bangke dak arada tum ke manga teng pen bangke acun wek nai la pen bangso pu thak bangke prabjin pen council authority tum nang chengwai nang ko ke kroidunde polam kali ka airport authority tu malam ke kroidunde pu kali bate airport ke bang eda ke kroidunde polam ke kali ke kroidun pamelo lage ke accept dun pamelo la sidang ni lutum dak song throk kache song ahong klamben ke bang song throk hele ke ota song tum anta dak ni lutum along nang serap dun lo dak ex inquider satu anta dak ni lutum nang serap dun lo labang so lung le long labang so akang ararong hawar long airport ke bang bangke kado weta ni tum sedon sar lo mute prabjin pen resettlement rehabilitation of hana bangke nang chengwai serak nang po council authority tum la pen airport authority pen compensation kupi manang ki piji hala bangke nitum ta aron cicini a ek cicini penak posi hala soteng pen par bigha hisab kon si nang pima koson ma kupi mala bangke hala soteng pen itum han nang pacini serak nang po busin itum bangso amit pen bangso press meet pen si pacini pon ante ke hai ahok bangso lam bangke pini press media juta longpon bonglo news long alongpon bonglo karbiang long along kacing thurdo olo kurang clear tuar alam tanang lelo ONGC alam tanang lelo theklong lo arjulong lo ahok lo kicok che do lo non solar project along ta kicok che klangbom lo asamala long ta kicok che klangbom lo lasi RTI activist atum ta paklangbom lo la ben song atum ta che song bom paklangbom lo la pen lung le do we atum pata do we atum arat ke chelong le ta che theklong lor lo la pen apota we lung le we tum bang tangka ke long dun laso record ta long elo la pen inunu namun si bang long kep long ingkoy ananta lung le do ko hisap pen compensation ke long dun laso na record ta long lap lo lasi daka bangke laso nang choklem dun long le majok ta pu bangke pini laso meet press meet pen pacini lo la pen nili tum da bangke very conscious ni tum ta ek cicini ni tum ta alu cicini ya tum si karja lo la sida ke jak majok rang klep thap long le dak council authority long pen ta dak laso nang klem thap yi inut bahini dokok ta yi mene pini dak ahong jai pen si pini pacini lo officer satum revenue department long employee tum ke klem thap dokok ta yi mene seta alang li tum handa pini dak pen paci isi sodak pen pacini lo jong si lada kecok ce dokok lute ni tu lang ding de